Nong yelam ka liang persya haying dorbar tawan uba Roni Wilangdo ubadai MLA ka Kongres Namalim ulaong bahadu menta umpat tip tikna la kita kilaingut ki MLA Kongres kin lejban penyesok sya kaseng NPP. Haba nong thok kubor ulayo ban yakren kerpang bat uba lengdo haphalau keslim trekam jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC hadin ba ulawan yakendu ya UCIM uba penjai singsim ulaong bahadu menta ompat don kita ki MLA Kongres ban pentip bakin rungno sya kaseng NPP. Lada kita ki laingut ki MLA Kongres kin mino ngalasa satang marway kum UMLA ulaong. Haba persyang ban keli da ki waipat ki jingkeli uba lengdo kuatan ban jubab namar uong ba yakani kakam unsawat jingtip ba kambnia lakadai ni kabasisha. Kumban supen kan mau laingut ki MLA Kongres ki bapen krek bandrung syakaseng NPP kabayalam ya kasorkar jela kilong UMLA na umsning konstituensi Dr. Celestine Lengdo UMLA na mau hati konstituensi uba Charles Marngar UMLA na nongpok konstituensi uba Gabriel Waklang. Ki khubor ki yathu ba kini ki MLA Kongres ki thmu ban lej penyesok pura syakaseng NPP namar kimpwa ba haki HADC kin yatrai lang bat ke NPP kat ba haying dorba thawan kin syong syaliang persya namar uba Gabriel Waklang ba Charles Marngar bat uba Roni Wilangdo ki dai ki MDC bat MLA. Ki khubor ki yathuru ba kani ka jingthmu ban rung syakaseng NPP kadai namar ba uba Vincent H Pala ubadai presiden ka MPCC udon bha ka jingyajan bat kinong yalam ka NPP. Shu ki khubor ki yathu ba nadu ba mi ka khubor kani ka jing yakren hapdeng kinong kersan jong kini ki MLA bat ka jing yakren bat kinong yalam ka NPP kadang ya shwa bandrung pura sya kaseng NPP. Sa ka wai ka khubor ki yathu ba ka jing bamla uba lengdo bandrung sya ka NPP kadai namar ka jing khang kamsem lapli namar ladon lupa UMLA barim ubadairu menteri barim ka sorkar MDA won uba Hamlet Doling ubalong menta kum unong aibut jong menteri rangba kejela Konrad K Sangma katba ki wei ki konstituensi kim don jing ya ki MLA Kongres bandrung syaka NPP.